Isi yacu ni igitangaza gikomeye, iburengerazuba n'iburasirazuba, mu majyepfo no mu majyaruguru. Hari ahantu hihariye hatuma umuntu ahagarara akareba, akumirwa ndetse agatangara. Ni ahantu amazi asimbuka nk'injyana y'indirimbo, imisozi igatambika nk'ubuhanzi bw'Imana, n'amabuye akerekana amateka y'imyaka ibihumbi. Uyu munsi ndagutembereza mu rugendo rushimishije, rugutambutsa mu byiza byinshi by'isi byatoranijwe. Nguhaye ikaze, iyi ni The Light TV. Ndagushimiye ko subscribe nawe utarayikora uyikore kugira ngo turusheho kwaguka. Aha ni ahantu icumi nyaburanga, buri hamwe hafite inkuru yaho, isura yaho n'umwuka waho utagira ahandi waboneka. Reka dusangire urugendo rwo kumenya ibyiza Imana yaremye biriho ariko tutarabona. Iki si ikiganiro gusa, ni urugendo mu bwiza bw'ibyaremwe, aho ijisho rihura n'igitangaza n'umutima ukagira ibyishimo. Nimero 10, Plitvice Lakes National Park. Iyi ni pariki iri muri Croatia, igizwe n'ibiyaga 16 byakozwe n'amasoko y'amazi aturuka mu misozi ikikijwe n'ibyo biyaga. Ni ahantu habereye ijisho kuko ibyo biyaga byose bisa n'ibyegeranye ndetse n'ayo masoko uba uyareba ari hamwe. Iyo ugeze aho ubona amazi amanuka buhoro ava mu kiyaga kimwe ajya ku kindi, bigatanga ishusho nziza cyane. Hari inzira z'abanyamaguru zikorwa mu biti zituma usura hafi y'amazi, ukumva amahoro n'umwuka mwiza w'ibyatsi. Mu gihe cy'itumba ibiti bigira amabara meza cyane, naho mu mpeshyi amazi akagaragara nk'ubururu bw'ijuru. Iyo habaye ubukonje amazi amwe arakonja agahinduka urubura, bigatuma hose hasa neza cyane. Ni ahantu heza ho gusura, ho kuruhukira no kureba ubwiza bw'ibyaremwe. Nimero 9, Pamukkale. Aka ni agace kari muri Turukiya gafite amazi yagiye yikora nk'amaterasi y'indinganire, azwiho kuba ashyushye akiza indwara. Uko kwikora kw'amaterasi bituma haba ahantu habereye ijisho ndetse hakunzwe. Abantu benshi basura Pamukkale kugira ngo barebe ayo mazi ashyushye amanuka mu byiciro, kandi benshi bakunda koga mu byobo bito by'amazi ashyushye, bigatuma bumva bisanzuye kandi batuje. Aya mazi kandi azwiho gufasha mu buzima bw'umubiri, cyane cyane uruhu n'imitsi. Nimero 8, Glowworm Caves. Ubu ni ubuvumo buherereye muri Nouvelle-Zélande, buzwiho kuba iwabo w'udusimba tumurika nk'inyenyeri, tuzwiho kuba twaka. Bikaba bituma bugira ubwiza budasanzwe kuko buba bucaniwe n'utwo dusimba. Abashyitsi basura ubwo buvumo bakoresha ubwato buto cyangwa inzira z'abanyamaguru kugira ngo barebe imbere mu mwijima, aho amazi asohokera mu myobo y'amabuye yitwa limestone. Urumuri rw'utwo dusimba rwerekana neza imiterere y'amabuye, bikaba bihindura aho hantu nk'urusobe rw'amatara y'ijuru munsi y'ubutaka. Abashakashatsi bavuga ko utwo dusimba twaka kugira ngo dukure inzige cyangwa ibindi binyabuzima bitoya bijya mu rusobe rw'umucyo, maze tukabifata nk'ibiryo. Muri make, utwo dusimba twaka turya utundi dusimba dutoya. 7, Cappadocia. Ni agace kari hagati mu gihugu cya Turukiya, kazwi cyane ku buryo bwihariye bw'imisozi, amabuye n'imyobo abantu babagamo kera. Aka ni agace kari muri Turukiya kakozwe n'iruka ry'ikirunga bikegereye, byatumye haboneka amabuye afite imiterere idasanzwe, ndetse abaturage baje kujya batura munsi yayo n'insengero zimwe zisengera munsi yayo. Icyo gice cyose cyubatswe n'imisozi y'amabuye yaturutse ku mashyuza y'ibirunga.
yahindutse amabuye yoroshye, hanyuma imvura n'umuyaga bigenda bitunganya iyo miterere mu buryo budasanzwe. Niyo mpamvu ubona imisozi isa n'amaso cyangwa inyubako ndende muri ayo mabuye. Abantu bo hambere bakozemo imyobo n'inzu zo munsi y'ubutaka, aho babaga, aho basengeraga ndetse bakihisha igihe habaga intambara. Ubu ushobora gusura izo nzu munsi y'ubutaka ndetse n'insengero zishushanyijwemo amashusho ya kera. Gatandatu, Salar de Uyuni. Salar de Uyuni iherereye muri Bolivia, muri Amerika y'Epfo. Ni akarere kanini cyane k'icyuma cy'umunyu kandi niko kanini ku isi. Iyo urebye aho hantu ubona ubutaka bumeze nk'ubururu bw'ijuru cyangwa urubura, ariko si urubura, ni umunyu w'umweru wambaye hasi hose. Ubutaka bwaho bwahoze ari ikiyaga cyahozeho kera cyane, nyuma amazi arakama hasigara umunyu n'amabuye yihariye. Igitangaza kurusha ibindi ni uko iyo imvura iguye amazi make asigara hejuru y'uwo munyu, maze ubutaka bwose bukamera nk'indorerwamo y'ijuru. Ijuru n'ubutaka bihurira hamwe, umuntu agahagarara hejuru yaho agasa n'uri mu kirere. Abantu benshi bakunda kuhafatira amafoto asa naho bari mu ijuru cyangwa hejuru y'inyenyeri. Salar de Uyuni kandi ifite ibimenyetso byinshi by'ubutunzi bw'isi, kuko harimo ubutare bwa lithium bukenerwa cyane mu gukora za batiri. Salar de Uyuni ni agace gatangaje gatuma umuntu amera nk'ugenda mu bicu. Gatanu, Socotra Island. Icyo kirwa gifite ibiti bidasanzwe byitwa Dragon Blood Trees. Bifite ishusho y'igiti gipfunditse hejuru nk'igisenge, kandi iyo ugikase bisohora amazi atukura asa n'amaraso. Niyo mpamvu byiswe amaraso y'ikinyamaswa, Dragon's Blood. Hari n'ibindi bimera n'inyamaswa byinshi bidasanzwe nk'inyoni, inzoka n'ibiti byera mu buryo budasanzwe kubera ubutaka bwaho n'ikirere. Abashakashatsi bavuga ko 30% by'ubutaka bwa Socotra ni ubukame, bufite amabuye, imisozi n'amasenga y'amabuye yera. Ibimera bihari bitaboneka ahandi ku isi. Socotra hakunzwe kwitwa ahantu h'ibivejuru kubera imiterere yaho. Kane, The Wave, Arizona. Aka ni agace k'ubutayu ko muri Arizona muri Amerika, bufite amabara adasanzwe amenyerewe mu butayu. Ni amabara yagiye yikora bitewe n'umuyaga, imvura n'imicanga, ibyatumye haba ahantu habereye ijisho. Iyo ugeze aho ubona nk'aho ubutaka bugenda bujyana nk'uruzi, ariko ari amabuye. Abahasura bavuga ko ari nk'ubuhanzi bw'Imana mu mabuye, kuko buri murongo, buri ruhande, buri shusho, byose bigaragara mu buryo budasanzwe. Kugira ngo umuntu ajye kureba The Wave bisaba uruhushya, kuko ari ahantu hacunzwe cyane kugira ngo batangiza ayo mabuye. Uru ruhushya rutangwa ku bantu bake buri munsi, kandi abahasura bakagenda n'amaguru mu butayu. The Wave ni ahantu hakundwa cyane n'abakora ubugeni, abafotora n'abakunda kamere y'ahantu, kubera ishusho y'amabara n'uburyo bugaragara nk'ibishushanyo by'umuntu, ariko byose bikozwe n'imbaraga karemano. The Wave ni agace gaherereye muri Arizona muri Amerika. Ihinduka ry'ikirere ryatumye kagenda kagira ubwiza butangaje. Gatatu, Pariki ya Crystal Ice Cave at Banyajokur. Iyo winjiye muri Crystal Ice Cave ubona imbere hameze nk'ahantu hakozwe n'amashusho y'ikirahure cy'ubururu.
urubura ruri mu gace kose rufite amabara y'ubururu bwijimye, ubururu bworoheje n'umweru, byose bigaragara nk'ikirahure gifatanye n'urumuri rw'ijuru. Ubu ni ubuvumo bwo muri Iceland buri munsi y'urubura abantu bakunda gutemberamo. Aha ni ahantu ba mukerarugendo bakunda kugenda kugira ngo birebere ubwiza buturuka ku kirere cy'ubwo buvumo, ndetse n'urumuri ruca muri urwo rubura bituma haba ahantu hatangaje. Ubu buvumo bwa Ice Cave at Vatnajökull ni ubuvumo buri mu rubura bubereye ijisho. Kabiri, Abraham Lake. Abraham Lake iherereye mu majyaruguru y'igihugu cya Canada, mu ntara ya Alberta, hafi y'imisozi ya Rock Mountains. Ni ikiyaga cyakozwe n'abantu, ariko gifite isura yihariye cyane, ku buryo abahasura babona nk'aho ari ikiyaga cy'ibitangaza. Mu gihe cy'ubukonje, kuva muri Mutarama kugeza muri Gashyantare, ayo mafuro agaragara neza cyane kuko amazi aba yakonje cyane, kandi akazirika iyo gazi mu rubura. Niho hantu abantu benshi bifotoreza amafoto agaragaza ayo mafu yihariye. Muri ibyo bihe, hejuru y'iki kiyaga haba habaye urubura ku buryo kugenda hejuru y'iki kiyaga muri ibyo bihe uba umeze nk'ureba amarebe y'umweru ariko ari munsi y'amazi. Abraham Lake ni urugero rwiza rw'uko ubwiza bw'ibyaremwe bushobora no kugaragara mu bintu byakozwe n'abantu, kuko cyabaye ikiyaga cy'amashanyarazi, ariko ubu kikaba kimwe mu byiza bya Canada. Nimero ya mbere, Mukang Chai. Mukang Chai ni akarere kari mu majyaruguru y'igihugu cya Vietnam, kazwi cyane ku mirima y'umuceri iteye ku misozi nk'ingazi. Ni hamwe mu hantu heza kurusha ahandi muri Aziya, kandi abahasura benshi bavuga ko ari nk'ahantu habereye ijisho n'umutuzo. Muri ako karere ka Vietnam, abaturage bako biyeguriye guhinga umuceri, aho bawuhinga ku musozi bakoresheje amaterasi y'indinganire. Ubwo buhinzi bwabo bwatumye iyo misozi igira ubwiza budasanzwe. Aho hantu hatuwe n'abantu bo mu bwoko bwa Hmong. Bafite umuco wabo wihariye n'imyambarire y'amabara. Bazi guhinga neza mu misozi, kandi bakabaho mu buzima bworoheje ariko butekanye. Ubwiza bwaho bukurura ba mukerarugendo benshi birebera iyo misozi, ndetse no gutembera ku misozi no kureba imirimo y'umuceri, gufata amafoto y'ubwiza bw'ibidukikije, kumenya umuco n'imibereho y'abaturage baho, ndetse no kuruhukira ahantu hatuje. Njye ni Rumuhoza Giselle, iyi ni The Light TV. Ahandi wasanga ni kuri Instagram, aho wandikamo Umuhoza Giselle Official. Imana ibarinde.